akuru Banjuri Ncheke Meru ni batumite ntumiri kiri Rais Ruto na kuga Meru iterekerete njire njega ni batariritie kurega kunganirwa kwao ni Ameru baria batunyitwe ngugi nyuma ya thirikari ya Kenya Kwanza kujukia utongereria bakienda itebibi guchokirwa Meru baugite batetikiria mwana wao CJ Martha Koome nawe kinyawe ethirwa Kenya marua kana gutunywa giti bakiuga tariki 14 cia mweri twitite ni ntuku nene kiri kumenya kethira Meru ikonoka kanari. Muthuri Muriuki ni agutwambiriria. Mbere atukwire Mheshimiwa President tuina nkatho no ntubwa utunenkera mwana wetu kindiki ure mwana wa Njuri na mukuru wa Njuri Ncheke ya Meru na Njuri 2015 ni muritire iramwethia mwaria kana spokesman wa Meru na Njuri ite atata ikoroteria muntu no nkinya akanene atondu twina nkatho no ntubwa kumurikira njara ka Deputy President wa Kenya. Baba Nandi ni akuru Banjuri Ncheke maraba chumiritie mbere mabakichokere mutongere mungo nkatho no ntubwa kwethia kindiki munini wawe. Indamna bubu bogandene ya Meru batigwiritwe ndore bakona ite mwanya biria na babiru bakaririte ni bombito tunywa na ikinya Nandi twachoka Mheshimiwa President atukurombwa twinyitie turi akuru ba Meru ana betu bara twae tene thirikari itware na Titus Boy itware na Francis Muthaura itware na Kinoti DCI itware na Koome urareku IG itware na Mithika Wasiri na iturigarite muno no ntubwa makarikara karikite tuone katwatwa kumena turi Ameru kwa tuteko bwega kidikia Martha Koome urane mugambitene munene ni kiambite koroterwa undubura batikugwirirwa buru. Mheshimiwa President Ameru turi akuru Banjuri twaraiyama tutaraia mantu ya siasa ndina turi wana siasa ituteka tukona tututeka bwega na nde kwe campaign yenge yamberetie ekurwa na Martha Koome Chief Justice na bairwa Martha Koome Chief Justice kwinera twita Judicial Service Commission ira ai chairman wayo kuge tuika Martha Koome na thuki Judicial Service Commission yethire thuki onthe tondu bo itukuona isiasa ekuthithwa kenda Meru araganua ithira buru utongerie ni bwaku Mheshimiwa President kato kuromba buba na Deputy President mwana wetu is a rende of high moral integrity kato kwira akaringithwa na aringithwa Meru ikethirwe gwakana na inyamo itokuona batwe Meru itegwita bwega kwina mantu maingi jaja kwarirwa na muno ja kugwata atongeria betu tomwe ariwe mwana wetu Chief Justice Martha Koome tukona kuri antu bamwira Jusuru atijifanye tukona kwi baiba kwira kinya mwana ungi wetu witoga Muturi kinywe no Mount Kenya East akiro akinywe na resign na itwa turiwa twenjuri tukwira Muturi akagitatia mutogwa Muturi akagitatia mutogwa Muturi akaresign endaiba mwinge lakini togwa ana bago kagitwa resign Nandi kulingana na akuru baba marire mutongire mugongo ethaki bakanya nikena bomba kumwikiria mpumi cha ripoti re baetekanya kuthurania kine manto jeke kugwatene Meru londo Meru ate batu tutuwe ngwana tutumire tutume ya Meru Njuri na kanisa kenda tolele Meru ni wita boya kanete wita lakini tokarire nthi atatuetia atura ni mbibyo byongwa twamwira Meru wita boya ni mbibyo byongwa kato mwira wengwa Mheshimiwa Rais tumero bwethetie kanisa na Njuri otochokere tukura Meru twita boya no bati kuthigeria no amethigeria kwa Meru twita boya tukura Meru twita boya kinya thai na kinya kuruba Nandi betho bakirotera muno ntariki 14 cha mwezi wa 3 direga mbali kikawira mwangaza nikethori kigitwa na betho bakiuga uyu na president urandengia ndo kwira Ameru tariki 14 Meru irega atwika na kairo mere kabwa kesi kaja kugitora Meru bakwenda kinya kimya kingi no bwena kindiki bweja Meru bukathe abweteri na inyene na muno tigwa akuru aja kwina thina MP beto bena thina
MCAs bena thina nika tukuromba tariki 14 mantu yathomwa Meru ethirwe ito mantu na aki ura bange baitairwa nikenda Meru yomba kutethuka nontu Meru atate wathani bwaku Mheshimiwa Rais batwe Meru tebyo tukuona batwe turuthari mbeca cia Kenya itumairwo thari tutikumenyonga ni ukaeta ma MCA bau barabara tu uti barabara turi uti maendeleo yonthe twina yo nontu bwa kwithira Meru itiwita bwaya na ketha atongoria Meru ba kure itiwita bwaya no bati kumie itiwita bwaya na mbiro wa Meru bethe beno tilifu mwanga tariki 14 ya ka ito ura kachabwe angirwa kana ongiarengwa ende yake yakavulukwa Meru bado twetha Meru tutakumia twithirikari na tutethirikari tariki 14 nayo Mheshimiwa Rais katukwira uju wina deputy president tariki 14 niyo Meru yeterete na niyo Meru igatuikira irungame kana Meru ithire tondu bau nontu wendi bwa Meru buriuga gwite uria koti egitire mantu agachagua Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiro Jwa Kangangi.